I dobar dan, danas ću pokazati kako će se zaraditi preko Androida ili Windowsa, iOS-a, a sad i platformi. Znači, pokazati se uvijek Grabus Point. Znači, možete skinuti na iOS-u, na Play Store ili preko Windowsa. Sad smo ušli u stranicu. Znači, ovdje dobijate pojene. Sinte ignore. To, znači ignore. Malo papir kolija, ne sad danas smo. Znači dobijate pojene i možete zamijeniti za razno, vidite ovdje je znači ovako dobijate pojene. Imam po strani ovo moj profil, get start. Ovo što smo završili. Sad nije. Što je ovo? Da dobijate promo kod, ukucate, pokušajte Nexus ukucati i dobit ćete si 500 odmah. A to sam gledao s jednog drugog kanala, tako da to nije moj promo kod, ne znam nikak zove moj promo kod, iskreno. Sad news. Ovo na početku uradite. Šta komplet, možete gledati video preko video na YouTube i da dobijate pojene isto. Šta možete downloadirati aplikacije na Androidu da bi dobili par pojena, što da ne. Pa tako. Znači, ima dosta toga da se radi. I što je dobro kod ovog, možete lupam dići $3, $50, nebitno kako vi želite. Kod većina aplikacija možete dići minimalno 10, 20, $30. Full vam treba dugo da to uradite. Vidite što sam ja uradio. Za toliko. History profil, evo pa modite profil. Uđete profil, šta hoćete vi. Znači sve što radite, sve što budete radili dobit ćete pojene. Te posle pojene možete mijenjati. Nađem gdje to. Evo. Možete Steam Vault, lupan 5500 pojena, Steam Wallet, Clash of Clans, Paypal, Xbox Live, tako tam. Da možete mijenjati se u to. Te Minecraft Realms, nešto to. Facebook kredit. Sve to možete dići. To je to u videu, znači do sljedećeg. Ćao.